ikaze kuri mwe mwese mutuye hirya no hino hagiye hatandukanye, haba aba diaspora abari mu Rwanda ndetse n'abari ahandi hantu hagiye hatandukanye. Bahaye ikaze ku munsi wa none. Amakuru atari meza akimara kugera hanze kuri iyi tariki, iyi nkuru imaze kugerera hanze, dore yuko turi mu bantu ba mbere bamaze kuba bacukumbura kandi banakora ubushakashatsi ku nkuru ibabaje cyane, ku nkuru itangaje imaze kuba yaba kuri Vestina, nyuma yuko tariki 5 z'ukwa kane amaze kuba yakoresha bidi. None inkuru iramutse iragira iti Dorcas Vestina agize ibyago bikomeye cyane, dore yuko kugeza amagingo ngaya tuvugana yamaze kuba yaje mu bitaro CHUK bakomeza kugenda bakurikirana uburwayi ashobora kuba afite. Ese ibi ngibi byatewe n'iki? Kuki ari amakuru abyutse cyangwa se aramutse avugwa ku bitangazamakuru? Bibutsa yuko kugira ngo turusheho kugenda tubana gatanu kora ku ijambo subscribe kugira ngo aho hasi, kugira ngo bitungane kandi ukanda no kunzogera kugira ngo updates zitandukanye utari wasanga ahandi zikomeze kugenda zikugera gatanu. Hikaze kuri uyu munsi wa none tuvuganiraho nigo inkuru ibabaje cyane ivugwa kuri Vestina, mwese muzi ukora mu itsinda cyangwa se uterwa inkunga na Murindahabi Irene, nibwo maze kugira hanze mu kanya gato cyane gashize, bivuga yuko uyu Vestina nyuma yuko hamaze icyumweru akize isabukuru akaba yacurangirwa bikagenda neza akishima, nibwo yaje kuba yataka ikibazo cyo mu nda, nuko baza kumujyana ku bitaro ariko beberwa ibyo ari byo. Mbese bikomeza kuba byaba urujijo ndetse n'igirayiro ku bandi bantu, ku muryango wa Vestina muri rusange. Nibwo baje kuba bagira gutya bakamujyana ku bitaro bya Ruhengeri ariko bikananirana, nuko bagahita bakurikizaho gufata transfer yo kumujyana mu mujyi wa Kigali. Nuko bikomeza kugenda birakara, nibwo kugeza amagingo yangaye ku makuru aramutse watubye yuko Vestina ari mu bitaro bya CHUK. Ibi ngibi twabashije Murindahabi Irene nagira ikintu bitangazaho, aravuga ngo baracyacukumbura amakuru, ariko natwe ahangaha mu makuru tumaze kumenya mu kanya kashize nuko iyi nkuru ari y'akababaro kandi ari y'agahinda imaze kuba yavugwa kuri Vestina, ariko bikekwa ko bamwe bari kuvuga bati se Irene agomba kubibazwa, akabazwa impamvu nyuma yuko amaze gukoreshereza bidi cyangwa se isabukuru y'amavuko Vestina ahise arwara. Ese ibi ngibi Murindahabi Irene araza kuba yabicikira hehe? Gusa ikiriho nuko abantu mukunda Vestina ndetse na Dorcas ku ndirimbo zabo twagiye tumenya zitandukanye, nyabuna mwibuke dukaze amasengesho tumusengere kugira ngo arusheho kugenda amererwa neza. Mbibutse yuko uyu ni Jobless mubana 5 akaba yabibakusanyiriza mu gihe haragira ikintu gihindutse cyangwa se ibikomeje kugenda bivugwa yuko Vestina akomeje kugenda yugarizwa n'uburwayi. Tubagezeho 5. Mbibutse yuko wibuke ukanda ku ijambo subscribe kugira ngo n'ibindi bitandukanye bijye bikugeraho 5. Hasta la vista, Jobless ndakomeza kubaha update. Wibuke ukanda ku ijambo subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zitandukanye zitagucika. Hasta la vista, amahoro y'Imana abane namwe.